calon melintas rumah baik tayang pak ke kerja pun status kah baik tayang mentang naik lemah kah nak ajak buih kah nyan mentang untuk ni nak tre jih yang hantar watau hanjit ni yujak otak karap mugrib ya nyo lemah lumbi geron mangan uturi melintas angga ngahanagot otak ke le tidur lintu pak anu kita yo pegah kamu nyo menujak rumah menam laki ni pegah ba ni darah ni baik kai le ka bijak urung duha ka yujak aji le tiga kena kala ni ha tayang pajan temang ku yujak arab maghrib ni yujak ha arab maghrib popoh 6 ni yujak aju rumah ni duduk pegah-pegah habas kan kai tamang maghrib kan pegah haju pak ji ya tu sembayang le tuang sembayang ni liang ju muthala dro ni likut rumah dro ni likut anak darah dro ni likut ji ho ni dah ukur habis ni dah gedang ju le ayah kun ya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah nya ni anak muda likut kam lai nyopo taka nyopo ka yo le ke kamat la ilaha illallah kali kamat ngi nyu ji iji hingi ngati ya dicala ya kiba ya hapo ke ban ka hana lain ya thoi mum po bana lain mai mum lo ka le ku kamat di dai mum man tho di dai mum kah lah dai mum tingai ji nya sumu mathan do pernah dai mum nyan sedikit banyak aji tergurih latih tilah ku turi ngat tinongnya mulanya aku dang ku Allahu akbar dia ikutnya betul dalam lintai ke jarang ni kita yang Allahu akbar baca aja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik tinggal lemai pai bữa gì maliki je ulang-ulang tu lel hego malik pakai ni ke malik tapi hanai de boleh ke gegerhem lo le hai likut ya hai ini tetap malik udah hai ke pikele ya hai kun puan malik tapi waladhdallin dekai temannya nyandu melintai je ke melintai mi yang